Aduh, ngeborok boknya mas. Mana bunur siapa? Bener. Apa namanya? Bener ya. Madu doang ya. Balon Madu doang. lengan awas lah. Lengan awas lah. Kamari sama tino aing meureun ya. Jalan ieu tinggal. Madu doang ini mah. Madu doang. Minum teh lain. Sorry. Nah, jeung supaya rapih ya. Iya ternyata madu doang ini. Apa sama madu ya? Ini madu. Madu doang. Ngetok madu doang. Madu. Madu. Apa sih? Oh iya, no bener mas. Itu apa ngacaprak? Maksudnya meta madu. Oh, madu ah. Iya nu bener nah, Riz. Riz. Tuh kancet. Tuh, ayam. Hai terus kan. Kagol jing. Madu doang. Neng kagol ke dalam. Nah, anjing. Oh lah kagol. Mantap. Madu. Wah, banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oke. Wih, aing dulu. Wih, kameran. Bismillah. Lim deh madu doang lim. Edan. Kayak orang akan lah madu dah. Emang gendis? Nah. Aja. Nah, keren mah. Pak RT yang nyobaan. Hah? Emang gendis? Balik ya. Apa namanya?
Aduh. Gong lem ulah dulur bae. Woi madu. Woi. Hai. Hiji. Si malut dia be aya ngasana we. Tanya. Hah? Hiji 2 3 4. Hah. Hiji 2 3 4 5. 5. Oh, Genap 7. Woi. Aduh ada penyakit tadi guys. Tengkok kumaha rasana? Manis. Manis. Iya yo. Apa ini? Ada burungnya. Bebas. Salah karena banget bayi. Bagian madu. Nah, bunyi madu lah. Ipe. Halo cantik. Itu baik.